Okay, na yeah, nam social media ne ko say Cook-A-Thon ekosui also wa shebo say wa application ade koye na ya atum say also ye bi na won podi o Kumase boy mu kakra ni nyina start say na ye ka Abena Kwartemaa one wan pacho ye ka Abena Kwartemaa me free Kenya ase. Okay, me free Kenya cause me free Kenya ase na me ti Kumase santase enyinem. Okay, Inti September nim and my sister apply Guinness Book nem a record ne mame. Okay, Into I apply mame no. Almost so share wo ne say. So we are just a 4 months and 3 months and sana. ya confirm ya ma. Me patch wine. Into December nim 17th December. And na omude approve am say 17th December. Me patch wine. Okay. Okay. I see. The time omude buy no. Na say date ni so e de be na mu wa kakra. Te ye say e be twa ma date no. Na say me kra me ti say mbe no last month January ending ho be na namzo me yana. Okay. Yeah, assistant date no. Okay. E dey about 16th. Sabusumi we mu 16th. I see. Na unya kokodro koye sa application no e dey na she un crying say hu say Ghana for bi ye bia na obi ye bi wo social media no so na she un crying na. Me patcho da bi time I dey apply no. Na obi anyanye me sister ene hu say Nigeria ni lady bi. Yeah, Hilda Basi. Yeah. In the time anu ye bi na o ka kire me. Eno ye say opese odi e kire hwe de kwa akosi visa me so me ye nuane e dada. Into o hwe se o we ne se o mbeje na tuma. Okay. Enti we hu ya so Guinness for no age na tuma post no. The time we hu ye no ene started say ye ya hoboa kakra nti September nim na ye 13th ene ya apply ye. Okay. Si ya apply ni September no ene ye nsaka approve ano December 17th. The time I apply ye no na Ghana ni bia nyanye bi. Okay. Eti that time mu de koye ne de na je say Ghana ni bia nya bi. Me pass all that. Akoma na wa ga sa kwasem no so ye aduane. Wo ye unu aduane ton na wo ye ne say. If you dey. Me say bia obi ye program na ope aduane menye de de tene bia abonten ton. Okay. Say bia obi ye program na say bia ope aduane na maye bi. Okay. Na me de ama wo. E kwan be so na odinya customers. And the social media also. Me patch wine, me wo TikTok account, and na me wo Instagram, and YouTube. Okay. Ti me number da ho say be obi hwe ne se opese. Oh, link here pa. Patch wine na wa free na se wa chat. Okay. Ebe be no so. Na so far ye hwe omo ateki party nyina latest one here Nigeria ni obesi o Canada why 448 hours beauty obasui and Ghana ni ababa wa so e frɛ no filer so ye 227 hours. How many hours does this episode here from the 16th no? Me pacho say the record na that so down here the obetu held down. Yes. 119 hours. Yeah, Switzerland I think so free. Yeah, Switzerland also, yeah. Ireland. Me pacho yenyanji will be ade ntuma apart from ono de no. Okay. Record da won msisi. Okay. Inti no say bitimi ye ne se me try ne de ne se bia emra na omude amame no bitimi di ni nyina so a ombeje matum. I see inti won hwe de obi aye but also be ye wo de. I see inti days do say na wo de ato sisi a wo be ye. Me ba to say CID ma ese me guso a me start say me ya. Me hwe de Nyankopon de ma ho de bedru. Inti as days ne be kono na be hwe wa ho den ba bia betimi de akosi nti sa ho de wo ho de a 1 month kra betimi aye na minim se nye easy kra se we be put up such program send and then your mom sit here from the beginning no net say minim se wa bra se op sponsors and all that nyoma kosi sen me pa so yenya enyama ni bi sponsors ne kakra bati eguso abi se nuane na ye no edoso nti ese yenya more sponsors said be ya ibetimi aye enuane ndi akoya nimu. I was a munya more sponsors oh. Patch wine. Aha na amoso den na mo be no mo tu afa sponsorship on. Me patch ya me memma ebi mo lete but ebi nso ye aduane. Okay. Ebi ye aduane. Se ebi abeye mo anase anwa. Okay. Ana electronics. Okay.
any ska. Sade na ye ni nyina e ska sem. Sure. Pachowan. Eh fa pote na wo ye no Kumasi ya. Pacho ye ni Kumasi Square, Knox Hotel. Oh, you see amode aba Square. Me pachowan. Knox Hotel. Me pachowan. Ano dey say wo stadium kwan ya so. Pachowan. Wow. No, send your tamale dia no si koye no obia obetimi atoafa obia obetimi abedidi. Me pachowan. Awo se nuane ni nyina wo ho. Me pachowan ye obi wo ye guso anso. Na so far nuane do send why wadwe so obeye. Pacho enuane de be enuane bebre. We say we days na Ghana ye nuane ayedi. Ebe ye ni nyina. Ghana nuane dodo bi abetimi ayebia. Na oma no mo ka se minim se enya o dese obetisa se bia oma no mo ka se nka wo se unya abutre na ye confirm file ade ma no ansa na wo so ahye wo de ase minim se what is asem no de asem na wo ka fa ho me pacho Guinness for no before I be apply we be mo kro mbe je wato mo na enye easy okay if say time mo hu sa Ghana fo hu sa manfo bi start ye bi no so mo de application bebre ko nji obi a okay entum enti se nyankopon ye wadom ne se ye judi etumu ne se ye jiwutuma untimi nka se bi a ujai if se bi na next time mo nya sa chance ni bi okay wow anyway enti ye nua ba Abena Kwartemaa se obema Kumasi fu nyina didi ya me adoma peche se obewo fu nyina pachowan na se Knox Hotel there nya de ankofo be da ho from the 16th no na wa ho boa ewo sene wo be fa wo be gina wo nan so wa ye ho aduro wa check bibia wo say wo ye fit so betime gina wo nan za really omomra no de mu orem pa ba ko and say me sure say ye do real ma church on your ma sika kakra apart from say wo ye 1 hour bia benya 5 minutes dey arrest no dey biem na keke kan me ba so omo fawa na omo do approve ane mawa omo de omo mra nyina eka ho okay e de mawo enti mra ni bi ne say ba bia meye aduane no eni kwan say akra wonyanya 18 years eba eho okay afen so no say aduane na meye no eye me nko ana ese meye so bi be boa me bia na ndi pakro ni be kreni ho ana say bia wo de obi ntimi moa me pa cho da bi how say file there no be boa no ana obi ane ne dia ana no be kano I think say chef Eric was the one no kano but wo de eso nko a me pa cho an Cook-A-Thon nemre wo ne say wo tre ko say wo nko ana obeya so we make sure say wo nko a okay e na obeya so wo de wo nko ana ko e me pa cho an wuntimi emfa obi be boa wa e bia na nipa kro no be pepa obe hororo ne mem amo ana say aduane na obewie no enipa ne betima serve e de ama but obi antimi mfa na sanka say bia me no amo obi nso no mesti omu ma me pa so biem ne den de okai biem ne den ba ko mienu bi na afi me camera no de okai biem ne den na afi nso no say bia time and also can ho bi any quite set time no e pa ho na o mo rules ni so mo de baaye no wo call break na so make sure say o time de bedu na wo no wa call break ni so do aye say bia wa boa no 4 hours wo call bro 4 hours na o mo nji ntum okay it is your team ni de o my set me pa so just bibia de na kwam say from the 16th no mo be adwuma no yes all right so yem bisa one or two questions be from my panelist no na fe ma ho kwan na tie for no twetwen komo because Knox Hotel that's the place to be from the 16th echo all right so go fi entio yenu aba no nie ma hwe na ni do aba ona so be Kumasi fu edide no yes somebody can fa ka akra akọ ne ho kra akọ hwe na ni ma sa oni ti mo nim Abena Kwartemaa no mobile Facebook page owa ha na obema Kumasi fu nyina edidi okay na Kumasi ni power ha obema nyina edidi me itaton okay Abena mami misao after faila die no as obi oye se oye bibia no amanfo baashe no say aden Ghana for are you discouraged by those things e pass what I be enti what TV menti bi de pass unti bi say obi ka say wo kire wo na aden na ma Ghana ni no enye na me pass o aden ne say
Guinness for any the ma and them di ka kan say wunti yeah go your answers are some o em say no PhD antidote and I feel so no enipa bi obeye bi wunti ka say bi aga na ni bi ayi bi nti wunti wonya den wonya wo den na wunti mi so won say nipa na oye ida say beje na to man na say yenjini ntum visa ade no rules bebre wo ho say wo ye mpo na enkraba eba honom te say de me kan ye na Guinness for no munji wuntum fi say ka emra no na say ye ne kran so say Guinness for na fa wa o mo de approve na ma wa umumra ni nyina e kan ho bi. Okay, my last question. Obacho, we know obisa Tony bisa na o say already nyame ebeye the number of hours and days are obito. Now already nyame beye. What's the repair how many days ayesa na many bi da. And I say we know first time me pa so da bi. On say me ka say me yenuane e ma amanfo nti bi wa me yenuane be say 1 week. E de mai bi obi ye program na so obi ye year. But I don't start to say me ya time I mean and say be me ko didi and I say me ko jare okay nti my yes and my we say be ache okay all right timeta wachi yenya rehwemu say all the ade na ba I go quick one na ohima na min say obey ja ka tie ide nka obi a one plate de nka nya bad onya nhase na say ya advert na na me bi so wo se fufuo ni ade nyina be wo bi amoa o nti no obi ko fufuo ni ma wo a ana say obeka meka aha say utimi dwa board ye ne banche no wa blend fufuo question I ko bi say bo mi dem say eh go to me de no na say na ke yeah o ho say papa kire odiem pa cho kire mu a adaro esan say eye me nko ani nti no fufuo no say me ye fufuo na me dwa me board ye na me dwa me banche wi na ma blend na maka nti wo kan sa na ti say normal fufuo na wa won wo duru mu no okay my last question na file can sim be you say artist ni bebre omo celebrity bebre omo ko Accra omo amane ho ni ade hu ne say amanfo bi no mo ama ebe ha wa na say wo de na wo ye omfo bi a me pass order beginnings for ne cry emra no wo ye aduana no open no mpese omuhu enti say bia obi pe wasem na na say nipa ne pese obeboa wo aha na say wantimi ama eno enye problem bia but obi pese obeboa me so a obetima ba beta mechi okay na wanya obi am na stations bi na omuyi program ne live wanya station bi omo so be yama live ana me pa show station bi abetima be fa bi okay patwan okay all right then nana abecho be baba te botaye panti a wo yes ade we ne dey me pa show me ya sandi we ne ma Guinness for no botaye na try me dey ne say Ghana ha no say wo kasa na obi animu a wo kasa be den say amanfo betio entime so no anytime bia me pese me boa emma say oba bi won me bia na wotifie wonye adwuma ana say enam senti no say onu knute ne so oba wonye adwuma bia emafie krampo nye de emade bia problem kitenkete ye de ebefie enti say nyankopon ya adom ne se miwi a ebema amanfo betie me mo enti menya kwanya na me de akere menuanom mai bi omuni nsa no dwuma enu nti no etiti wo mkofa problem edeba no ti say bia miwi a menya time atreni obi a say bia pese oye bo fruit ne ton a me show say de obese na so betimi de aton de aside the biane de no activities bi wo program na say obeye e bia anyum to fo be ba ho abeto nyuma na bibi ana obeye competition bi wo ho ama omo mbeba no mani beje ana so omo behwe so no aduane nko a me pa cho ye beye eyi kakra wo hono masada bi obi ba hono ma nani beje okay but entimi mbo obi nyum fi se ni nyina aka rules no ye bo obi nyum hono ma copyright e be chi enti no eyi amanfo underground fo ni bi afreso mpeso mbe perform wo se nipa ne ba no de na no beto wo no ananyum dia problem bi ani wo later we be ma do number to na beche na obi sa na sem na de na be sem bi sa na se ye hwe file ade na o se cage no na amanfo ba ku mienu bi wo mu a na mo boa na wo ne ma bi hono ono ne de na sa na tia na se wanya aka so bedwa ne board de ne bank de si ja so no aka no ono baby bia na bibisa well dika oni confidence sem ai dead questions en kwa no muziki wachemu anu wi I am interested you as wachenu ono ne de so no kwa na mbo me paso ai Cook-A-Thon and the obebro na omude maye no eye wo check Cook-A-Thon yi na the same rules. Okay. It is Guinness for ne foul. Next the question me wa approval. Bema reference number so say Guinness for no.
ena afa wo enti reference number ne so no say wo ye Cook-A-Thon na e wo say we make sure say e bia wo picture na wo de ye we no wo de say wo banana say we no wo de reference number no e de guso eno na di adanse we say Guinness for no e wo mayi nim say so mo hu say time away no egu we so aha enti ni nyina e ka sa omo eru Yami Aduma from 16 why a superstar Superstar. So I hit you. I hit you. Do I ready to be a superstar? Yes, I got background to me to be more. So I superstar one time. Superstar living in Akoma. Oh, come on, Akoma na efe. Say Knox Hotel. Knox Hotel. Knox Hotel. Yeah. To Uber no aduane fra no pako si ahoma chiama je say ube gina ona so. Why ready? Pastor, I ubeti matina so ubeti nso. When wa koye one day ankoda o. Pastor, Ujina TV so na o. So betimi aye. Mo so betimi aye. All right, it Kumasmai. Abena Kwartemaa nie ya ediem eden na mo ka kire no kranche semben omo mpeso mo support you no ekwan beso no mbe fo support you me pa so say bia obi pese obremi bibia obetimi afre metimi de me number na to ja obetimi afre number 0243 928406 pa so 0243 928406 0243 92 84 06 Abena Kwartemaa support bia o man bia great enti yemma tie for ho kwan be 5 callers bi na mo ni enua ba twetwe nkomo kakra Cook-A-Thon o de bramo kuma se ya obetimi afre